L-erba' filgħodu komplet tinstema' x-xhieda tal-middleman fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia Melvin Theuma fil-konfront tal-aħwa Alfred u George De Giorgio Vince Muscat li huma l-allegat eżekuturi fil-qtil wara xhur sħaħ minn du prova jweġġa' lilu nnifsu f'daru stess. Theuma reġa' tela' fuq il-pedana tax-xhieda fejn b'vuċi batuta wieġeb taħt il-ġurament il-mistoqsijiet tal-avukati. Quddiem il-qorti preseduta mill-Maġistrat Claire Staffraġ Zammit, Theuma qal li kull meta kien ikollu bżonn pjaċir kien iċempel lil Jorgen Fenech. Fl-awla bdew jissemmew ukoll diversi recordings bejn Theuma u Fenech. Melvin Theuma qal li l-eks kummissarju Lawrence Cutajar qatt ma kellmu f'ħajtu u li dan kien talab informazzjoni fuqu jekk jeżistux recordings fuq Daphne Caruana Galizia u jekk iva fejn qegħdin dawn. B'ton skiet u għal aktar minn darba għal il-mandat tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia huwa Jorgen Fenech waħdu u ħadd aktar. Recordings oħra juru konverzazzjoni bejn Theuma ma' Fenech fir-razzett ta' Ħażebbuġ fejn instema' kif il-middleman kien staqsa jekk jistgħux jingħataw il-maħfra tliet akkużati u li sa dakinhar lanqas kien jaf li teżisti maħfra presidenzjali. Għal aktar minn darba Melvin Theuma qal li huwa ħassu tradut minn Jorgen Fenech u beżza li dan jista' jeħles minnu jew billi joqtlu jew jitfgħu il-ħabs. Fuq il-pedana tax-xhieda Melvin Theuma qal li f'recording ieħor Jorgen Fenech qal lil Keith Schembri li ma kellux triq oħra biex joqtol lil Caruana Galizia. Hawnhekk Theuma saħaq li Keith Schembri kesaħ. Emozzjonat Melvin Theuma qal li kien inkwetat fuq il-qtil u li minn dakinhar li mietet Caruana Galizia spiċċat ħajtu. Itabta fuq sidru qal li għandu rimors kbir minħabba dan l-omiċidju u li l-ebda professur jew qassis mhux se jneħħihulu. Hawnhekk l-aħwa De Giorgio bdew jitku. Theuma qal li kien iddisprat biex ikellem lil Alfred De Giorgio tant li qal lil Jorgen Fenech li kien lest jifqa' tazza ta' ħġieġ fuq xi ħadd biex jispiċċa l-ħabs biex ikellmu. Imbikkemm Theuma qal li ħass li jippruvaw jeħilsu minnu iżda qatt ma ra xejn ħażin. Fuq il-pedana Theuma rrefera kif kien jiltaqa' ma' ħu l-aħwa De Giorgio biex itihom il-flus. Mistoqsi mill-avukati tal-familja Caruana Galizia l-middleman wieġeb li kien ra l-aħbar li l-investigaturi kienu waslu fi stadju avanzat biex jaqbdu l-imħuħ wara l u minn hawn beda jinkwieta. Fit-tmiem ix-xhieda tiegħu Melvin Theuma qal kif kellu suspett li Jorgen Fenech kienu qed iwasslulu l-konverzazzjonijiet privati li kien ikollu ma' martu.